Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership i-Kaizer Chiefs osukwini lwanamhlanje ngathi-ke ibhizi kakhulu kuwona-ke ama-transfers. I-Kaizer Chiefs-ke siyibonile i-introducer-ke laphayana-ke uNkanyiso Shinga obeka kade-ke defender from laphayana-ke i-FC Alverca yakhona-ke ePortugal. Njengamanje-ke i-Kaizer Chiefs isiphinde-ke futhi-ke ya-introducer enye-ke i-new signing laphayana-ke uFlavio Silva from iqembu lakhona-ke laphayana-ke e-Indonesia laphayana-ke iPersebaya Surabaya. Impela-ke lo mdlalo ongokudabuka ezweni-ke laseGuinea impela-ke usewajoyinile amakhosi ngokuphelele. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.